Aktuelno za drugarke niko nije verovao na reč da ima objavljenu zbirku pesama, sada je to i potvrđeno. Aktuelna učesnica Elite Ana Čolić nekoliko puta je govorila o tome da je tokom školovanja napisala knjigu, to je zbirku pesama, u što i mnogi nisu verovali. Na njenom profilu osvanuli su dokazi da Ana, to jest Jelena Čolić, govori istinu. Na fotografijama koje su podeljene prikazano da je grad Kruševac 2004. odlikovao njenu knjigu poveljom, te čak je prikazano kako jedna od njenih pesama izgleda. Naime, zbirka pesama pod naslovom Oproštaj od vrtića objavljena je 2004. godine u Kruševcu i sadrži ukupno 55 stranica. Jedna od pesama nosi naziv Ljubavna pesma. Moje srce voli njega, zbog toga mi je glava puna svega, glasi prva strofa pesme.